guys, welcome back again to my YouTube channel. So now jodoh nanti plan YouTube channel ini video kita file kami apa yo. So guys, trong thana video bang ma YouTubers ni income na ha sini bang ma singers ni YouTube channel income ro na ha inke trong arwa bang mana ang comment ro ma ha ke comment ro ma bari khakchagha ma dohan ang ano support khemo inke channel ro subscribe ro ke kriye na nai to moni boy na no bari ke khakchagha ma so ke friends ang samode last video ang samode ini channel 1k subscriber complete ho inke now jodoh na giveaway videos namanya ang aro full details sana giveaway aro matma prize tongnai so nani boy abo gift tongnai inke ang 1k complete ho inke no ang abo video extra case nam nai nang abo bo nai so tondi inke dai free na any videos no na 1k subscriber card so friends tini ni topic ke chungro tini ole kehani YouTube ni chung income no phonai ya friends tini ke chung salat make now jodi se YouTube ni income khenin chung hainke bo video no paithom manjora ni ang nang no full details sakna YouTube ni insan jora chung income khemai brekhe income khemai so abono tui ang no short details sanai nang I think bangma bro no CEO inka da sia bo to inka especially bo tini bo videos namaka ang je sithai yaroni bo ye je rungya ko sia koron boy ang bo videos namse inka nang kaham kenai di kena difference tini jorawa chung bangma bro no tini lekhas nung paye pore paye chung job ni boya chu to inke friend chung CEO tini job ni ma situation job chung gifre chung CEO job ni mane chung job kheni ke onek no chini degree nangnai degree for chini percentage kaham nangnai abon kese chini job selected omane ba chung apply khemane chini eligibility phane but for friends nadi puilo chini education no chung CEO je kuno no future ni futures namni tha inke puilo chini education no strong education no ar mo yang puilo na joto no suggest no kenai kanang kaham ke lekhanos nungdi lekhas nung pa inke nang ya gua job rokno try khedi inke by chance job to mai de mai chung sasumaya jodi mai kheto kaham ko but mai ankle chung ma khena chini future mangnai abro dese nano sani yung so friends inke bang mabro le YouTube tinin jorao chung nai ke YouTube by bang mabro tini chini success umon or life change umon ngare boy na friends now joton chino ke talent to mahaya mahanang simo romo to abon boy nang ma khena inke friends nai de abon ni je simo romo no abon apply khedi apply khen ke se nini tinin jorao easy se ha chung abo bro apply khena ke obviously social media o chung apply kheni na nai like nini YouTube inke YouTube to chung joto siyo inke nang siye to no e to bang mabro tini YouTube ni through income ke pai to ba life change pai to bobo na chole pai dongra ni no so abadin ke no nungko nini life no ro change ke mo breke nini YouTube channel create khan ke YouTube le bro income ri angabo na already no sapa YouTube juno income rio nini channel grow hanke nini channel lo nung joto su grow no nini audience to entertain khenai nini channel lo asu khena followers bangnai subscriber bangnai joto su nini channel grow ngai asu nini income potori thane abo breke income phane ang videos na yatimo tongo khena sisu yanke comment khedi ang track clear khena no sakna re nang je siamo rungyamo comment box o comment khedi ang je ang simo rumon jara nang bai share khenai so friends an boy nang ni je talent tongo abon nang ari loss ta khedi loss khiyamani nang social media use khedi tinin jara social media asu khena mane income khemani lama bang masi pai nang sudu YouTube ya YouTube ni sara trek bang ma to arpo no puilo YouTube khai ke no nang abo platform bang ma siye thanai aram boy nang puilo YouTube phaidi ke friends na bodin ke video so ngkham phunu yamani ba voice pe ma khane ke abo khemayo ang khnang next ro ang na no abo tuye kaham ke clear ke sak nai ne chung voice cover ke ke YouTube channel create ke chung YouTube ni through the income khane so friends nadi ar boy nang ni je talent to mon abo nang social media through the show khange nang mane audience no joto suno entertain khena asuno nini followers bangne nung je rungmo sima abno nung kaham ke phrangi nini through the branch no mane like suppose na to ang je sat mo nang sasu knowledge mayo je ang simor nang ba share kheto aram ye nang ano follow keo arami friends bodi kheno nini pon nung je simor mo nang social media ba ke prodi bro no nung nini je simor mo information di hanke nung nini channel lo mane mahi chani ni channel lo followers banglai ni channel lo subscriber banglai amon khe ni channel grow ngai inge grow khe ni aboni through no Google advertise by ad lagai no YouTube ni through the income khemayo lifetime income khemayo friends inken YouTube channel dilen san jora income khemai abo chung sa sile pine so friends YouTube ni through the income khema kono limit kroi chung aro 10,000 20,000 30,000 50,000 even 1 lakh 2 lakh chungje chumon jora se income khemyo but nung rawa sa cost kheni na nai puilawa nung YouTube ni joto su rules tuma sa sini ne sie no abni khe YouTube bo samung kheni na nai inke puilawa chung rawa sa time la nai kintu nung rules mote samung khe hanke ni followers no kaham ke nung audience tu mi hanke audience build kheme hanke entertain kheye abon ke nung rawa ni 1 lakh or 2 lakh ro in future ro thangye ni channel ton ke income kheme arpa chung puilawa chung normally chini 10 20,000 income khemala easy no easy le hiya abo puno puilawa cost no ma khene puilawa chung struggle ma khane YouTube ni through ding chung chini audience no puilawa build ma khene abo ke ni ro income lama sudo YouTube video ni through ding friends no YouTube of hanke tre bang ma lama no nin boy open on thane so inke chung ro chini chumon jora chung income khema chini ro chung YouTube ni through social media through chung chini future no for snamayo keno
YouTube ni sarawa nung YouTube ni phaya ketre bangma brand no sinai ni channel grow ha ke tre company no contact ke no brand through ni pa advertise ke income ke like celebrity ro chung no tini like tini Bollywood actor no brand advertise ke tini income ke to mami brand in followers to are boy so abo dikhe no pilo abo share ro ke no de YouTube bangma tini no ma to chung ro share ro ye wala to ne kroi ar min nang snong nai ke ano follow ke mayo ke ang joto su nang je siang mo rung ma ang je ang rumon jara nang be share ke nai so are my friends tini sani mal bono nang YouTube channel start ke di YouTube channel start ke ye je kheni chu tonile YouTube channel start ke ye nong ni je rungmo simo nong abono information di video ni through ding di hanke ni followers paimo ro ni income ni lama ko kyau ya thana are my friends tini ni samal bono nang ai ni video no chai okay like share comment kheni tapodi inke tai samode ai channel tak sakeno subscriber 1k complete ung ha ung hai sike nang samode 1k complete ro hanke nang joton give away tongnai gift tongnai inke angabo nang 1k complete inke sai nane so nang comment box of comment ke salibo tini ni video nang boy helpful dong ha unya inke nang tre sinin chumo to hanke tre mas tre boni related by online income ni related na sinin chumo to hanke comment box of jekebo comment kedi ang nang boy abono kaham ketre bus kangos nanai so tinin joral asuno I hope nang bo video chai of nai ma chungo ar mi tinin le asuno tinin joral le ke chung next video mal pene chotono